kakhulu usuku olukhulu kakhulu namhlanje udaba lasesandlane lusikompila esifundazweni sakaZulu Natal esizweni samaZulu kakhulu niyazi ukuthi ubuqhawe obenzeka ngama-1850s kwenza ukuthi ke sigqame sibe sebalazweni namhlanje na ke lo mgwaqo usunesikhathi isilonde eside isile sabuzayo umdlokombane uZwelithini wakhala kakhulu ngodaba lakhona walicela kuhamba isikhathi ke sibe nenhlanhla ukuthi uma engena uMinister Barbara Chris wabuza ukuthi amapha ama-priority project ayingathi mengasesiwenze kube right ke ukuthi siwasheshise ngathi hayi udaba umgaqo wasesandlane u50-50 between isifundazwe saKwaZulu Natal nathi ngabalula mengasesikwenze spende imali almost 358 million ezotshalwa ukwenza lo mgaqo 35 kilometers zowuthula ke namhlanje official nohlanga lomhlabathi indlulamithi yamakhosi ukwenza isimo sethu kwesibe kahle namhlanje kuba usuku olukhulu ukuthi abalwe esandlwane kwangeve kuyizoleze kodwa babezokwenza ukuthi namhlanje sibe nendawo ezokwenza isimo esikahle ama-tourist amaningi eze South Africa eza eindaweni ezisuke ezinomlando iBlood River enye yalezo zindawo iswandlane enye yalezo zindawo ingogo enye yalezo zindawo so uma yakwaZulu nasehlala Nkosi enye yalezo zindawo nolundi kwenza ukuthi nje kufanele sizenze zibe kahle ukwenza sona nasemakhosini isimo sakhona kufanele sihlele sesikhathi leso so wenza ke lo mgwaqo uzophela ngonyaka 2027 105 million uzosala utshalwe khona emphakathini kuma-CPG bazobenefita kakhulu abantu sinayo kwinhlanhla kule ndawo kunomunye umuntu omnyama owalekelelwa uhulumeni unayo straight inkwala angasalekelele ngayo noma usemende ukuthi yonke into ezokwenziwa la akwazi nokuthi babhekelele so ngicabanga ukuthi siyabonga kakhulu uSandral sisebenze kahle nomini siqaliwe already establishment so ugada kumsebenzi ucwaninge suphatheke ngesikali zamontungu udaba lwaKwaZulu Natal njengoba lisihlala emzweni omkhulu ekuthiwa iGlobal Village uEarth siyaphazamiseka ngenxa ye-industrialization eqale kudala emazweni lawa asethuthukile namhlanje ngenkathi esingcolisa isimo sasemkhathini lekuthiwa iGlobal Village ne-ozone layer kwenza ukuthi umhlaba wonke ugcina ulimele silimeleke la KwaZulu Natal nizobona nje kuba nezimvula lezo kuthiwa ama-torrential rains enza ama-mudslide enza ukuthi kube khona iy'khukhula sinento eziwu-4 esizibeke phambili KwaZulu Natal ukuthi lama-bridge asuke ehamba phansi ungasondeli kuwona mase khona amanzi ngoba usuke ungawazi sinesikhathi esingakanani ucethe ucabange ukuthi ke driver imoto yakho uma ufika imoto zimile ungabe saziphazamisa uthola indawo yokukhosela ngakuyenza uqhamuke namatshe kubalekile ke futhi nakhona ukuthi sibheke ngaso sonke isikhathi sinayo into ka-weather service eSouth Africa basinezona kuthiwa i-early detection siyakwazi ukudetector sisho ukuthi ey'ndaweni ethile sizigagule ngamagama uma nje wayithola into enjalo uma singekho isidingo siyafisa uhlala endlini enye ebalulekile ukuthi ke uhulumeni akasakwazi ukuthi akhulume ngodaba lesibikezelo sezulu uthi hayi izangoma zidla imbumba akusenjalo bayaphela abantu siyafisa ukuthi baziqaphele into ey'njalo ngoba sisheshe siyikhiphe so siyafisa ukuthi sisho ukuthi sibalekelelayo abantu uhulumeni uyangenele kodwa kubaluleke kakhulu ukuthi enye nje into engenza ukuthi kungabi khona imshophi ukuthi sihlale emakhaya osuke semsebenzini agade isimo sibe ngcono kubalekile ukuthi kuba nodaba lasebridgini lapha emzimkhulu olukuthatha likufake ngaphakathi esayiti eRenkonyeni municipality liyaqala liyakhiwa lo bridge esimhlonzile usonkontileka ngoba kwathola la ngaphansi emathunjini alo seliyanyakaza selingenza ubungozi siyaliqala siyalakha ke kunayo alternative route ewu-N2 kodwa siyakhuluma noSandral ukuthi siyafisa silibheke eduzane ukuthi sekuyoba khona umkhubo omuhle uSandral wakwazi ukuthi abacabangela abantu angabakhokhisi isikhashana kathi kwakade kokhona iy'khukhula nathi ngicabanga ukuthi ke i-waiver nesisho esidalo sesisicele sayibhala incwadi already kungqongqoshe kungenzeka ungqongqoshe asivumele kungenzeka angasivumeli kodwa umgwaqo siyawuqala siyawenza kuzothatha u6 months ke nakhona iproject ezokwazi ukubalekelela kakhulu abantu ngoba iKwaZulu Natal sifuna ibe construction site kodwa iKwaZulu Natal nje basiye emaphasikeni sifuna abaphepha abantu noma ngabe uqhamuka ko-Van Renen ikhona into ekutshelayo ukuthi alifakwa libuye nesaphula umthetho noma uqhamuka koGolela Swatini noma uqhamuka ngakoPhongolo noma uqhamuka ngasePort Edward noma uqhamuka ngase-Underberg yonke leyo nto ikutshela nje ukuthi noma uqhamuka ngase-Kokstad kufanele uhloniphe izithethe zomgwaqo uma ufike la KwaZulu Natal fanele ufike utshala imali fanele ufike uhlale kahle nesimo sokuphepha sibe phezulu ukuze wonke umuntu ahlele ekhululekile sihlale kahle sithuthuke kakhulu isifundazwe sethu siyabonga.